Ambiciozno ka novim izazovima, ka zacrtanom cilju i ka, konačno, uspešnoj sezoni. Najava ne može biti bombastičnija, kao i konkretnija, jer su u svrhu što boljih rezultata dovedena dva velika pojačanja u liku Jeremija Browna, krilnog hvatača, i Markusa Viča, stamenog defanzivca iz ekipe Lockport Rage, koja nastupa u Američkoj razvojnoj ligi. My first impressions on the team was that Znači, njegov prvi utisak u ekipi je da je bila izuzetno mlada i da će biti duga sezona, ali otprilike posle par određenih treninga sa njima je primetio da će se to mnogo bolje i efikasnije razvijeti. My first impression of the club was everybody was really tall. And then the chemistry, you can tell the chemistry right off the bat was great. So I know it's going to be a great season this year. Ali je postojala, znači, hemija između igrača i znao je od starta da će biti uspešna sezona. Još jedno pojačanje stiže iz Amerike sredinom aprila, a reč je o čoveku koji se već odomaćio u Kraljevu, Joshu Hepneru. Ovaj momak je i u igračkom, kao i trenerskom smislu, veliko pojačanje za Kraljevčane, koji će se već u nedelju predstaviti kraljevačkoj publici u sklopu humanitarne prijateljske utakmice protiv Sofia Bearsa. Naš tim u ovu sezonu ulazi izuzetno ambiciozno i pored njih imamo izuzetan tim, ali oni su ono što se kaže šlag na tortu. Imali smo izuzetno duge pripreme koje su se sastojale iz 4 faze od septembra meseca koje su, znači, počele. Pritom klub ima između ostalog i 6 juniorskih reprezentativaca, 2 učesnika tima sveta i uz ova 2 pojačanja ja se nadam da ćemo ove sezone imati priliku da napravimo prvu sezonu za pamćenje i da malo brendiramo klub u gradskim okvirima. Jeremija i Marko, kako su već oslovili američka pojačanja, izneli su utiske o gradu i ekipi. Ima puno zgrada koje su visoke, a devojke su prelepe. Navijači su Buffala i Minnesota, a trijumf Green Baya u Super Bowlu veliko im je iznenađenje. Markus je veliki navijač Minnesota Vikingsa i veliki obožavalac Bretta Favra, quarterbacka koji se povukao ove godine, ima njegovi dres koji smo imali prilike da vidimo i jako je razočaran kako se cijela ta sezona završila. Da, verovao u Pittsburgh i njihovu dominantnu odbranu, ali se oni baš nisu pokazali to dobro su u bolu. Utakmica protiv Bugara počinje u nedelju u podne na Atletskom stadionu. Prvi takmičarski meč Kraljevčani igraju 27. marta protiv Mladenovca u Kraljevu.